Salam jama'at. Siz o'zingizning qayda ekanligingizni bilasiz. Men bugun Istanbulning Aziya yog'ida Uskudar degan bir rayonchikda bugungi vazifa qiz kulesine borib, shuning ishin, tashin, butun yerlarini balki suv ostidan da tushirasi. Men maxsus bunda shuning uchun keldim. Ham aytganimcha mening shunday o'zimchaligim bor. Mening planlarimning 99% shunga oshmaydi. Shunga ko'ra menga planlar alar ishilgandan so'ng narsa ishlargasin bilir uchun gina kerak. Problema bor jamoat. 500 yil oshiq bo'lgan qiz kulesi men kelgachgina yopib qo'yganlar. Sultan Ahmed yobiq, Aya Sofiya yortilash yobiq, Bazilik sisternasi yobiq, qiz kulesi yobiq. Lekin bir plus yog'i bor jamoat. Mening ilk начальник aytmishli, yalqovlarga праздник. Ish yo'q, tushirasi bo'lmadi. Lekin kontent yo'qoldi. Manamisi big nachar. Büyük shahar toshni tibib tushirganlar misolida. Tiqib qo'yganlar. Mashina yurtishi mana shundan birasi berib tushirgandir-da endi. Kishi ko'rmasin uchun tiqib qo'ygan shunda. Qaysi ekanligini bilgisiz. Butun sizda bor-ku. Jamoat qo'ya borgasini angladim. Chomlija jamiina borachaqbas. Nivori jidigina chaqirim borasi. Tepi kiltir. Bu İstanbul'dagi eng zo'r masjid bo'larga tegish. Lekin shunga qaramasdan aytganimcha ularning butun masjidlari bir turli. Eskitarlik ayvir bo'lar deb o'ylayman. Lekin shunday da borib qaraylik jamoat. Balki birini qiziq ayvir ko'rib bo'lar. Balki zo'rlig'ina islarimiz ketib shundoq yotib yig'larmiz. Qarali sen bu yerga. Og'achdan endi ishilib bitgan derlik, lekin hamon tura. Shuni sutmaylar. Demak, u bir kimga da kerakmi? Demak, uning xo'jalari yo'q. Chunki butun tosh uylarni misol uchun bütün xo'jalari qo'l qo'yib chiqsa, shundoq ishib atalar. Ikatnada endi uydan bir narsa da qolmaydi, tosh kesaklarigina qola. Sen qaramındaga telinkelerge. Qara necha ular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiginde ko'pmi? Munda shundoq 5. Ham odim sayin masjidlar jamoat. Masjidning manorasi vazi kibik yasalgan. Aytirsinlar Takarstonovdan chiqarganlar. Eshik oldida ulan o'sgan masjidni hali birinchi ko'raman. Qora jamoat indikatlagan yasalar. Bu nindi shu qirlar ekan. Munda mag'ayin beton to'lg'irga tegish bitindi. Anglawimcha. Tuzuvchilar, biluvchilar, o'zlarini biluvchilarga sanovchilar anlanlari aytdingiz, men anglatdingiz. Nega qatlavan ostida 2 shuqur bor? Anda beton to'lg'irga tegishmi, yo'qmi? Narsa uchun kerak u? Narsa negizdan yashagan? Agar ul masjid bo'lsa, mag'aynanda manoralar basadir endi. Masjid tugul ekan, uy ekan, lift shaxtasimi? Narsa u? İxtibar pisi var degan. Menga desa totarsha yaxshiroq yangiraymi? İxtibar pisi var. Vay. 1,5 десятка. Tutsa bitirganlar bit. Qara, yo'yindi shuni. Ya bu 40 butunlay GTA'daga kebek. Shovosqa tushib ketadirgan. Balıkçılar bazarında balık var mı ekan? Bu kelib ko'rga balık yo'q. Yo'q, bor. Qara bu ultrafiolet axrisimida bakteriyalarni o'tirgan. Suv savdan dibim qiragancha mana shunday suv oldim hali jamoat. Irekli degan. Irek. Senga salamyami? Anglawimcha hozir men 7 chaqirim bilan shu iskga bilan turgan bo'laman endi tog'ga qarshi. Dimim shinab da qurayajaq. Qara jamoat endi tor balkon 1,5 metrdir mag'ayin. Bu kishi butunlay ostin to'malab qo'yganda deraza qo'ygan. Uyin kengaytgan aqlli bosh. Mana bu uylar San Fransiskoga o'xshagan. Men bilaman, mening manda bo'lganim bor. San Fransiskoda, LA'da, Las Vegasda butunsida bo'lgan bor jamoat. GTA San Andreas'ta butunsida yurib chiqdim jamoat. Anlarsan Google Maps'ga yozdim. Butun donliqli o'ramlarni ayqab chiqdim. Aytaman, bunda uylar o'zga, butunlay butun turli. Bizning rayonlarga o'xshamagan. Bizda Shollining shtampovindi komplekslari kebek. Butunsida shoma bilan bir turli. Hamında odam sayin o'zgarib turadi. Shulayda bu uyning motorliklarini qaramasdan men bundan uyalmasam. Kunni-tuni mashina shovug'ini tinglay boshlasang, milaring irib olacaq. Bilasizmi jamoat, men bundan narsa angladim. Mana shunday tikka o'ramlarda Tutosh tog'dan tushgancha bosqichlardan tushuv ko'pga qo'rqinchsizroq ekan. Demakda qor, biz yoki yomg'ir yog'gan vaqtda mana shu aytirib keltir akrangina to'g'ri bosqichdan tushuving, tog'ga qaraganda ko'pga qo'rqinchsizroq ekan u.
бай райончиклар мында, аңлауымша. Мында хатын кызлар беләсезме, шундый дерзкий менә, бүтән сүзем юк. Шундый дурф айттырып йөртәләр, куркыныч иттереп. Хәтта мине дә уздыралар. Мин дә аны хәтле дурф айттырып йөртмим. Тынычрак йөрим. Мәчет күренә. Ләкин аны хәтле күпме менәсе? 3 чакрым калып барабыга инде. Ну җил көчле бүген. Ну эшкерән, ну кирәген бирә бу җонлашның. Сакласа, мин бик канәгать калам. Һәм сүз уңайына җәмәгать. Мин моның беренче версиясын җилем белән ябыштырып куйган идем, суперклей белән. Аннан соң аны шкафка тыгып куйдым. Җилем ул кырган вакыттан парлары очып бөтен җиргә тула икән. Һәм инде шкаф ябык булу сәбәпле, ул бөтен шкаф ишенә утырган, бу җонлаш өстенә утырган, камера өстенә утырган, бөтен әйбер аппак иде, бөтен әйбер җилемгә батып беткән иде. Һәм менә бу җонлаш шакрайып каткан иде. Шуңа бөтенләй кулланылмаслык дәрәҗәгә килде. Алыштырдым. Әйбер үстергән инде тәти урын, инде рәхәт урын. Хәтта сарымсак та утыртып куйганнар бугай. Суганмы? Кешеләр хәтта шунда да нәрсә дә булса утырта. Ну юллар текә монда, мин сиңа әйтим. Камерага юлларның текәлеге күренми инде ул. Ну монда бер 30 градус бардыр. Юлны ябып куйганнар бит, кара. Һәм инде монда шуп түгәргә ярамый дигән. Камера бар, камера төшерә дигән. Соң бәтәш минем үземнең дә камера бар. Әйдә менеп карыйк. Ләктерсәләр инде. Хәзер минем каршыга өйрө белән эт килеп чыкса, мин бер дә гаҗәпләнмәячәкмен. Шундый җирдә йөриләр инде ул этләр. Шундый ташландык, ватык, эштән чыгып беткән җирләрдә казынып яталар инде алар. Тиздән буларны чистартып, байларга яңа пентхауслар төзиячәкләр. Әйтте диярсез. Шулай булачак, бер шигем юк. Кызу, теке, матай. Evet, bugün җәяү йөрүнең кирәген бирәбез, Трактор глушителе тыгып куйганмысың? Разима. Трактор глушителе бугай ул. Кемәтле топи печку до отсечки. Инде 10 чакрымнан артык йөрелде. Миңа дисә, өйгә кайтып җиткәнче бер 20-гә җыелачак. Ул яра туры юлдан барсаң. Ул бер төшәсең, бер менәсең, бер калкасың, бер иңәсең. Кардио җәмәгать. Bir 150 metrга менгәнбездер җәмәгать. Күп калмады инде. Тагын шуны хәтле генә. Күп калмаган инде. Мәчет кайлар бу тирәдә. Төньякта. Менә бу тар баскычтан нәрсә алып күтәреп менеп була икән. Ни суыткыч сыймаячак монда. Ни кер юу машинасы. Киңрәк булсаң үзең дә сыймыйсың әле. Ләкин шуңа карамастан әйме, бу шундый матур күренә, үзенчәлекле әкияти ничектер. Беләсезме, җәмәгать, мин монда нәрсә уйладым? Машиналары булмаган кешеләр кибеткә йөри. Ничаклы таудан менеп төшәләр икән, Буларның ботлары филләрнеке кебектер инде. Бу кешеләр шундый чыдамдыр инде. Син күз алдыңа китер, атна сайын бер 10 кило әйбер күтәреп шунда менеп карар син, Бер 100-150 метр булса да. Вәт исәнлек кирәк моңа. Мин монда бер тапкыр менеп инде үлә яздым. Шыдар әмәлем калмады. Әле аның кояшы кыздыра, җәмәгать. Булай һава температурасы 19-20 диелгән. Ләкин кояшта йөри калгачтан кыздырып бер 30-га җитәдер. Минем чырайларым инде кып-кызылдыр мөгаен. Әле ярый күзлек бар. Тагын бер килсәм яшында, җәмәгать. Менеп җиттем бит, Булдырдык. Уңышка ирештек, Аллага шөкер. Миңа дисә, бу мәчетне бары тик килмәсеннәр, кирмәсеннәр, барып җитмәсеннәр өчен генә ясаганнардыр. Тауның иң өстендә, иң башында, кеше йөрми торган җирдә. Менә бу мәчет алдындагы мәйдан ошо миңа, җәмәгать. Нинди зур, нинди киң, нинди рәхәт. Кешеләр дә сүз уңайыннан. Бөтен эте-бете килеп җитә алмый, ахырысы монда менеп җитә алмый. Җил, җәмәгать. Үтергически. Үз-үземнең сөйләгәнемне дә ишетмим хәтта. Зур җәмәгать. Бик зур, ярар. Әйтерсең дә Солтан Әхмәт мәчете менә шулай 1,5 тапкыр зур айтканнар да, монда салып куйганнар. Но планировкасы шундай юк. Әллә ни аермасы юк.
Тышқыш зор. Биіктігі бір 70 метр бардыр мұның. Хаминде бірнеше қат жасалған, 3 қатлы. Міне мұндан мініп бұла. Қар үскемілік қоры бізі жамағат. Ғымыр болмағанны. Тек, міне бұл нендей басқаш екен. Қоя міне екен бұл. Міне мұндан ғана мініп кетірге бола. Әрі жамағат, бәлки мініп қарарбыз. Башына дұраққа салып. Қойлап кім сыңалы мен деп. Жамағат кім біле, нені тешіклер екен бұл. Бұл нәрсе бұл ұт яндыра тұрған әйбірлер ме? Индиана Джонстағы көбік. Түтін шығара ма бұл? Нәрсе бұл? Пулеметлар ма? Вентиляция көбік. Бәлки мен аңлай алмайым, кімінде вентиляцияны шын қатылы емсіз еттіріп ясай. Егер вентиляция болса. Өске барып жетіп болмады жамағат. Беклеп қойғанлар. Мұнда да шылай ешік яуық. Кіріп болмай. Жел. Бәлки монараға да мініп бұлар еді. Тибіп түшірілер, ләкин ансаның бұйттен мәселе. Түшік жамағат. Нолға. Мисалға. Жамағат, менің көздіксіз битімді көресіңіз келе ме? Әшіндірақ. Не көзді кей бересің дейсіз алайса. Мұна шыңа кей берейм. Бір тоқтаусыз түшкіре башлайшақмын. Әд болды бұл. Лай ақшырақ. Лай түзәрлік. Өзі біздің кімлігі біздің еске түшіреміз ме жамағат? Біз бит табиғат балалары шулай бит. Кіші көрмегендегіне кеже соқпақларынан кіріп кетеміз. Бары қалайда мұндан. Тауға міну жетмеді ақырысыма. Қарасыма арматура шығып тұра жерден. Нормальны. Кім әйтмішлі Рәсейде біргіне тиятырған айбір бар. Ол бетон блок. Бұларда ақырысы арматуралар тырпайып тұратырған. Тойып кетіп ұтыратырған. Хуплайым. Қызық, көңілі бұларға тейш. Білесің ме, Алабуғадағы Танай орманы еске түсті әлі менің. Анда да ярылашын дейтеке. Хамаста кама жайылып ята. Мұнда андай моторлықлар, güzelliklер жоқ. Ләкин хис тойғалар кешірешлер шындайрақ. Міне бет мен ғадеп орындығында әзірлеп қойғандар. Бітіп түшмәс мекен. Міне мұны аңлайым жамағат. Міне бұл рақат. Әлі шей де кетіріп берсінлер. Сүзің айынан мұнда Босфорда көріне. Қара деңгізде міне шайттырып мұнда келеді. Мәрмәрге қоя, мәрмәрден аннарысын Дарданайлы оша, Урта деңгізге кетіп бара бітінісі. Мен біләсі нәрсе деп оқыдым. Босфорның үскі қатламы Урта деңгізге кете. Асқы қатламы керісінше мәрмәрге таба құя дейлер. Имеш. Қарайын десем ма. Әртігінде 3 шақырым кетанлар ең адам мұнда келерге. Әлі айтып тұрмай өзіміздің жамағат. Турға ғана стадырсақ, қалабық көбікте керіп, шылай дегем. Міне, бұлай ақшырақ. Көп мүйіліні қысқарттық. Мәрмәр деңгізі мұнда шынды зор көбік тойыла. Әм сүзің айынан жамағат жерінің түгәрәклігі көріні. Шуңа көре жеріні тегіз деушілер. Мен сіздің білән келішмейм. Міне жер түгәрәк. Бір қарасаң, Истанбул шындай тегіз енді ол ясы шыны қатлы тебәнек шәхәр. Бейік биналар мұнда айырым-айырымына тұрпайып тұра. Мұнда біраз. Тегенде біраз. Қырылмаған шеш кебек. Бұлай Истанбул бейік тебәнек. 5-6, максимум 10 қатлы йортлар. Жамағат мына мұндан тегерәтіп түшіріп жібересейді, еме? Вәт бұл рейді қызы. Балашақларымды қайтарасы, жамағат. Тегермеш болмаса, бүтен нәрсе болса да тегерәтіп жіберер 100%. Ансыз ғына қалмасы ек. Міне жамағат қыз күләсі сізге. Яғық түгіл, ашық, ремонта жоқ. Тегесі жауып қойғанлар бет, мен келуге мақсус контент ясамы кетсін әлі бұл дегендердер енді. Ятсызлар. Бұл район әлейінің виллалары көбік. Байлар яши. Мұнда харитадан қарасаң бүтінісінде де бассейн бар. Үйлері зор, һәм юллары бұрмалы, сырмалы, таулы. Нәқ әлі енді ол. Һәм енді жерле Останкино тұрамында. Кіші. Қойда кіші? Ник мұнда бір кіші де жоқ. Что такое? Ник бүтін кіші Авропа яғында, ник мұнда Азия яғында кіші жоқ. Біраз ғана бөлішерге керек жамағат, Авропадан Азияға көшерге керек бұларны. Бұлай ярамай бет енді. Бүтін кіші біздің яқта, мұнда кіші жоқ. Қара, мұнда шынды ябық система. Бізде андай бір жоқ. Ғымымен жамағат Азияға Авропадан айырылып тұра. Хәтта метросы да айырыла.
5,5'da kiri qaytardı. Baganda ko'proq boy edip men sana aytayım. Şerevetlik indi çisti bayıp. Şunun bilan şunday haller jamaat. Planlar gildegiçe çınga oşmadı. Lekin gildegiçe buten jerge bardık. Baribir kontent yasadık men sana aytayım. Qarag'anıгыз uchun rahmat. Ham o'zingizni saqlag'iz, jama.